Najmalku 19 ľudia se ubijeni, a 50 povredeni vo Japonija, koga bile napadnati od maž vooružen so nož. 20 povredeni se naođatvo kritična sostojba. Policija to dobila povik za napadot od vraboten vo objektot vo 2 časot i 30 minuti po polnoć. Čovek za kogo se pretpostavuva deka je ubijec, te priveden. Toivo policijata izjavil deka napadot go izvršil so nož, no ovo momentot na priveduvanje kaj sebe nemal oružje. Spored nekoj informaciji, napadjačot rabotel vo ta ustanova, no bil otpušten. Žrtvite se na возраст pomeđu 18 i 70 godini i stanuva zbor za 9 maški i 10 ženski lica. Vo ovoj moment se veruva deka zlostorstvo to ne je politički motivirano. Zlostorstvo to se slučilo vo dom za lica so posebni potrebi vo grad od Sagamihara, koji je fizički spojen so Tokio, pa i pokraj toa što administrativno pripadja na prefekturata Kanagawa, se doživuva kako negov del. Domot se naodja vo miren del od gradot, so mnogu zelenilo, kada ima i mnogu gradinki i učilišta. Incidentot predizvika šok niz Japonija, kada što masovnite ubistva se retki. Kontrolata na lično to oružuvanje je mnogu stroga. Posjeduvanje to oružje je mnogu ograničena pojava, pa poradi toa začestija napadi so nož.